Ya Dennis na Rueri Mark arete Eric a vote of thanks tosabe togende nabe raisi Yamono sana Master of Ceremony walimuacha in a special way ilimogo sabere bintu byeino mbali in a special way mutonyore mune family ndetonyo chinguru. Finally and very importantly mama iga atimuka enchira balimu amororire na mokoranga atimugete no morembe akirete buyairo ekera korara no nare mokogotio minto Peter dangerete maambi saa 12 agante binchu mama obere serious no ngo kwa na taiko kwa kolende nyuma yo ataraba na tuarete ndoto botuko ngobarabuge buwachira ase taya yegali obarabu obu bwabeiro bonge buna botari bwa kawaida ekero naro barabu obu kunere kawaida bali mumanyeta mangane gali ndora akole no goika korwe gali otame umuriro itogo samba lakini ndotelia tinchie tigo tama na nyorete ngabirenge byachire ngasaba no muliro olio beto monene asesa ilmira ogakea ngora ukalima kuna muliro oli maiga ngataboboka kana ataboka nalima kwa jia wakesi mipita nganchu mama obere serious pinto bere byacheto moyone eida umuliro olio twa communicate na mama kende kerabe tintwara waswasi enda yonsi nechinguru chiomono na kinasaba igonchi torae asemero beliende erabe kuna nataboboka esimi yacha kuna nakore simi nende ngasaba kamanya gosoka na igete nyomba sister to my mom no alengo korokudina kanyora bwata waswas my brother chief na Peter no balenge na Aaron ora berga go shugulikira mama matuka mange bagata bons kiba konya ko twara waswas garoka nambwa tobole mugete ole unit ba gonte ngatika tomoimoki tomoire nkabata ya no molito tiganda ngeli daktari tomowekere glucose machari echuba kilindanyo achinguru bora batogo tara bantu baminto mo maitenchire una yaba no mobena kitotanyo ikelia ngaranga yabere gasiengo ngakero monyagitari oyomo agantabia kara matanga monyagitari ondole angeti bali agantabi ngati daika 15 choka ngiche kuna rende omanana akobanga daika 15 nchierati mama kaya nange katato ngora koruna koya na mono o chamona ke ngora paka gakira ngora imubwate tabako akili ne kaligere lienchera aralete iga tegerete tachie tiko korokano kweumisa mono goseko otuom ogwetuma goseko nyegali mono goseko rokana ogwesumbua mono mama na be kanisa pake levo yo Malaysia nende kerobo cholbo akore tukanyoranga bandi roba tumi katiokani pastor nga mama ta akora umwako mo bimanancho mbeke lakini pastor akantabinga this is a calling yo monane pastor akarangalia district itibo akatenena akateba Kristo bonsipi ntogo karabo chori bonde mumurona erokora onorende kunango keira because ne kanisa tole emerebelie no moneno bwate ekarokananga nando bayansete orwe kanisa yachira paka nyumba ntuta etiko blame God singenja bago tebanga God's case has no appeal toko basa moto sabera sengenjo ntumwanya bantu toraba leu ntolikole mamono linde tole mebwango tokole merobeliende bintombi berbio kabira nambe yamo atoralete gante bati umurana ro korkwaro kwawote onyanali akore class 8 agante umuroyo mosomi na some skuru ofore baka matem form 4 igora C+ endo tokote yo manene mbiamono Aaron Yobairenka will still support him no ma mochiete will make sure chile university nemero beliende agende iran biamono sana Aaron Montonde my brother Gideon as unebi merobeliere
unfortunately abandu mokaetenga ninche big brother se mama umro nero maneno mama 2004 ganyo at accident mbesana alia jogo otwara mayete jogo na mama na tata for some time karanyo accident balimo injolete twakole tunomo chango akabange 3 months hospital lakini akabwena mama akachandeka sana na buango iga nimo musa tararara he was involved in another accident. Thank God he survived. He was also rescued akaba much better. Buango iga buno musa tararara and he was involved in an accident in Kale Nairobi. Mama akachandeka sana kidenda akabwena again to mama antebati tuwakatire my brother nyumba kanyogora matofari nanje konya naligiria mabati so oikangi keranie ngane iyo kuna mama antebati. The two brothers Bobasi is in form 4 ereko kwa mumbo ya banene kwa Somali. My brother kombwati omoke kwa Brand. He's sumo poliare. I think he is also finishing for attachment na merobeliende. So lende abuna baba muraba minto ndo tebanga abuna baba na ba minto bale maybe schools and other things. Ndo tebo tuati kutoraba kemono. My brother monana Eric Kosanga tore nende bintone vinga togoshia. Our sister monana Nancy na abana bonsi pia Rory and the rest. We are working as a team on the day on yago tuara problem nonde kokoratore gasiamo tuko atipinga mishi bintombi yobirebo bebune family ntu we are united. Nobody has problem with anybody. If anything we are living very well and nawana ntiga mama we are doing very well. We are working together on the day of what was in Montonde tata buate abangina batatu. Unfortunately babere bono baralire nere buna arara bono mama otigaleta nere monene bono nabago toshughulikira nere bono tokolira buna mama nende tabwate problem. We've been working together ntobwati was ntotigire takana mona sengencho insana batokora neki takana tole lakini omonene igoro nere tata nere mama na kelele nonta takokora umbate moto sabere lakini nende ngotwara tole chinguru asaba setsenia asabali mwacha tigeri kia vote of thanks na bintu binde ayande tonyago kuana nelinga abasani na bayiri kimoko genda mu mahetenga ngo tusabara mule because intubona abananchi balitota ligotwara nkoronko nguna batogotwara waswas lakini ntoleme briefly rende twakorega asi paka moiko manyanga mbarabi bale wea na batota ete mo manyanga obilia mo Lydia the late ngo mama kemunto tuansi pio to kolega siamo nende monya ko to bagwae ni mo inu to manya tuansi bina bana barasa tingo kodra biamo no sana na wakonde na ile pia mole imaite mwarostire una my brother tevire na botole iko ina ile familia ito ande ntobu atibo ko ngubonde ngento ndanyale goteba ase bali mwakire bonse abairi abasani kanisa kwaya tuwakira asante sana. MC kazi nzuri. Inka TV umefanya kazi nzuri. Hatuna mengine, tunashukuru sana kwa hii safari mmetushikilia hadi sasa tunaenda kuimaliza. Wenye mnarudi mbali na watakia safari muweze kufika hadi siku nyingine tena. Mtuombee sana. Sina mengine mengi, ni hayo tu. Asanteni. Nitaomba musangarekano mugima ngo sabote nene musangarekano mugima wogorro kanda onsi asemole program injali kila materane deni singo tara kitawa tara kama asam program hii. Thank you. Na tabi kun tole kot brother ole na yale. Brother na ruta kete kotera. Una tutu ne nego basta kana gochi. Jo. Omwana obidia na babu ga to kotera kete kotera. No kwengana ta bo ngo era ke kaibere pasta. Zo una tutu ne nego na bo punta kete kobeku atere
Tida ekejibere urworo pasta sabe ogo saba wakore irabu. Ngompiamono sana. Masase asegetunwa masase are nyancha ako abra ebiru asobolisio puya korende borobora oromoyone ime omoboriana ore obora bumbore o amasas Mama tumirane alia no moyone nchokondemia ndike lituko tumirane mama yenda hiya tunesinogendo tore mama yara yara tuinyora mayaiwa kore ogendebuya mama ogendebuya asokonyora kwago mama kwara hoketwa somera ikawabia togokina nubojania yokabuchia igitabu ky'umucakano twese twawita serira abantu ende yesu nalinenwa abantu ebangangamirire twende ogendebuya mama ogendebuya mama genda yebuya tunesinorogendo turi mama yaragera tuinyora mayari wakorire igitabu cy'umucakano turisitowita serira abantu ende yesu nalinenwa abantu ebangangamirire twende ogendebuya mama ogendebuya orarebuya mama orarebuya orarebuya Asante sana. Diamano pita asokorema watera asamatanga mumino. Ako na hicho kipawa, igotomo sabere mbale ngabago sabere mwana oya aseke wikyo. Na wale mwanya orde. Wana toka roke pasta sabe kumoranchi. Tuamini ili tuweze kuomba.
Mtakatifu, mtakatifu aishie juu mbinguni, sifa na shukurani ni zako milele na hata milele. Asante kwa sababu ya miaka na wakati ulitupa tuweze kuishi na Mama Pilia, na siku ya leo sisi wote ni shahidi kwamba ataweze kurudi mafumbini siku ya leo anaposubiri urejesho wake mara ya pili. Sisi wote ambao tumeshuhudia, tuomba uweze kutupa nguvu tuendelee kwa safari ya imani, ili mwisho utakaporudi, mwisho wa dunia na ukifunga historia ya dunia hii yenye shida na taabu, tutaweza kukutana zote kwa pamoja. Mapenzi yako yaendelee kutendeka kwa hii familia yake, na sisi wote utusaidie, utupe ujasiri. Sasa tunakushukuru, wakati mipango yote ilipoanza, tulianza na wewe na tumeona mkono wako, na tunapokaribia tamati, tunashukuru kwa yote. Pia kila mmoja wetu atakaporudi mahali alikotoka, neema yako ya barabara iweze kujaa kwa kila mmoja wetu, na tukipata nafasi ama ripoti ya kwamba kila mmoja wetu waweza kufika kwake na kwao mahali alikotoka, hebu na jina lako liweze kuinuliwa milele na hata milele. Mambo yote yanapoendelea, tunakushukuru kwamba uweze kuzingira hii familia ya Pilia Lazaro jinsi unavyozingira watoto wako wote na familia zako zote, na hii pia hii familia yote kwa jumla iweze kupata faraja, na watakushukuru kwa yote. Asante kwa sababu umejibu maombi yetu yote, tukiamini katika jina tukufu la Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Asante, tumemalizia pale. Na watu wakorera abugo bono katoko genda na watu gotarangora tuike maate chikwaya patikira linyangiti mei ne chinde tutoke graveside elinde tokoramo igo tuachakire safari bono biamono. Mungu awabariki tunapolea. Watu wakifa, bila tumaini